Jesus is the answer to all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. I said soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, ia le tua, faatalofa le nei afiafi le swafa manumalo Iesu Keriso, lo tātou walii mo lo tātou whahola, le tua Abrahamo, Isaako, ma Iakopo, Yehova e whaavavau, faatalofa atu, malo le soifua, malo le folau si tātou watunu, e o whaapeona, moa fore nei avanoa tātou te mafutai, ia le whangasolonga o tātou wa o ngatu spaia, ia mara tātou Bible study, a wheo lewe mafuta mara nei afiafi, faina talosanga atu malanganga vai e ma be whai ona e tango e share atu tātou plokalame i luna lau timeline ele amatalia fo de tātou plokalame a vea o se whaamanuianga a whai fo iai ia ni groups ia po iai fo ia ni mafutanga ia po nisi o private group o lo whaapeona e iai a share atu de tātou plokalame a tono lo iai se anganga o mo mia le upo le tua ia la vea o whaamanuianga e te share ina atu ia wa fo de tātou plokalame whaatalo Faatuatua ile ia ti tātou o malavo whaapeona mafuta mai lunga Facebook ma YouTube whaafitai mo share ina tātou plokalame whaatalo Faatuatua ia leitito ma mafuta mai mea fua whaatalo Faatuatua ia Shirley ma lo lava so i fua Shirley Leipen ma mafuta mai whaafitai taalo ma lo alo fatele atu whaamanuia le atua whaatalo Faatuatua ia leo atonio o le sunga fo ia ki tiona ia whaatalofa atu whapea fo Imelda whaatalofa atu malo lava so i fua sina kenese fiu sila aso sengi whaatalofa atu fo i fuatino kalio Jack Lani Selota malo lava ia te outou whaatalofa atu fo ia Ioane Fili lo le sio asia singa malo le so i fua whaafetai le mafuta mai whaatalofa atu fo i se uso ia eti efu o lo whaapena mafuta mai au se talia malo so i fua uso whaatalofa atu fo ia Josefo Vili whala lele Jeremia malo le so i fua whaatalofa atu fo ia o tau malava ia ale ngata ilea mila maunga vao ia malo lava ia o inisio o tau ia o loo mafuta mai ia ele o tau swafa ia e lunga o tau page fo ilele ia po le page o lo to lua a laite mai mo mai ai ia oi lava oi whaatalofa tu ia te oile nei a fiafi whaatalofa tu fo ileo so ia lanu mafuta mai ia male wharetua fo ia tuila malo le soifua no foa malo lava ia te o tau ia
o tō umalava ia, o whaiasi vavi o le halu o le tātou ingoa. Ia, whaatalofa atu fo ia Rachel ma Joel ma mafuta mai I nai, I think o nea ukilani lo mafuta mai, si vaenga lea, ia, whaatalofa atu fo ila ia poi, ia ele ngata lea, ia o le tina ia sa mata I nai Daniren, ma lor soi fua mama, ma lo fo I mafuta mai, ia whaatalofa atu fo I le, ia le tina ia lofa mafuta mai Hawaii, o tātou paanga uma ia Scotty, le ngata I leo uso ia Simi, ma le ainga a toa lava, le ainga a ama, whaatalofa tia te utou, yuso matua whawhine, wha ma lor soi fua, ia le uso fo I sunga ia Timo, ma le wharetua, ia le ngata I leo le toa telo I tātou lo mafuta mai, o paanga le Kevin Life Ministry, o le maua o tau suafa, whaatalofa atu ia te o tau I le suafa manu malo Iesu Keriso. Ia ai le ngata fo I lea, ia o I lato umalavo mafuta mai, ia mawhai ona I tango share I for tātou prokalame, to e talo sanga atu, ina I avea oi ma whaamanuianga I lungo lau timeline, ia ai le I avea peri amatalia for tātou prokalame rene ia fiafi. Whaatalofa tu foi ia tātou paanga I lunga YouTube channel, whaatase I foi ia malunga o tātou website, o lo whaapeona avanoa kevinlifeministry.org, e mwhaina asiasi I lunga, e te mai moa I foi tātou prokalame, ia o lo whaapeona whaanga solohina I le teimi nei. E mese lava tātou awa onga ma tātou Bible study, ia ai, si e tātou te talo, ia, ona whaanga solo foi le tātou awa onga tu spa ia nea fiafi, lau peni ma lau api, e tāuni foi e te whaalongolongo o le hase mea o le awhetalai ai le atua ia te oe, tātou ifo ma te talo, le tua le mātou te mā o oe o Iova lo mātou watua, le tua Abrahamo I Saako ma Iakopo, le tua e pa io Israelu e tu mau, e whaavavau, e o lava I le whaavavau te mai le suia la o fio ananafi o le so o atai ao, e tu mau oe lo mātou watua o le atua, whaamaoni o le atua anga le lei, ma le atua sili sili ese, e le nei tu la ua mātou o maita māsa au ni whaalongolongo I lau o pufeta lai oi, a o whaalongolongo lau whanau le nei a fiafi fisosoani mai lo nei tangata, halu ma le mana lau upua o auina le whaalinga e misi le whaunga mai ate oi, tala I nai lau upu au mailenga ngana whai ngofie, ia ma whai ono mātou malama ma le upu talia ngofie, ina ia o nofo I loto lau whanau whamanu ia o e tamai le nei a fiafi, talo le malo le ngar suafa o Iesu Keriso o ole atu, ma mala au tuai nei. Amene ma amene. Haleluia. Vi ele tu nei a fiafi, ia, o lo whaape o wa tātou tala noa nei, ia o lo tātou tala noa I le Faatuatua. Amene. Se I toi tau sa veu mai lunga o tātou Faatuatua, ia, ona o le upatu spa ia, e tupu le Faatuatua I le tau longolongo. E au lava ona tātou o e toi asia ma tātou tala noa. O le upu le mta upu le nei o le Faatuatua, o se tasi o mta upu e te tau ona o tātou tala noa I masina uma e te tau lava na ise mta upu e whaatau le Faatuatua. Ona e whai maile tuspa ia a le ai se Faatuatua. E le mawhai ona fia mai le atua, it is impossible to please God without faith. Amen. Whai mai whai upo e ono leo le tusia e peru whai mai, a le ai foi se Faatuatua, e le mawhai ona fia mai o ia. A whai e te mana o e te whaafia I le atua, paule o le awala e te whaafia I le atua, o lou Faatuatua. Ono o le atua e le vaia. Tasi ala le mea e fia I le atua, pe a whai e tali tonu le tangata ia te ia, e ui e le o vaai e le tangata, ono fia le o le atua. Aise a, ono o le atua o le Faatuatua. Amen, le atua le te au nai, ele isi au wala me whaina iloa I le atua, except faith. Pa ole le au wala te iloa I le atua o le Faatuatua. Ele tusia e peru lo mta upos fumatasi. Le wa autu iai pe ono ufa matala ino le Faatuatua. E te le nisi o fa matalanga o lo tau mawhaitanga tai fa matala I le Faatuatua. A e fesili nei sesi. I ole alo fa kua e kau wale mafafo tangata. I oa o lo Faatuatuanga o le e whakasa. O lo Faatuatuanga o le Katoliko. Ia oa o lo Faatuatuanga o le Pahai. Ia po le asofitu. O le alava le tele o mau fo I Faatuatuanga ese po o tali tonunga. O te whaingoina la, ia mea uma lava na, ia o momi o tali tonunga kirisiano, ia po o le
tusa o onga ia ma mea na maua me tangata i ro lātou whaatuatua ia Keriso. Ia lala ua whau i lore tatu tonunga, ia lala ua iai, peitai, o le tuspa ia o umona tusia o le upu o le atua, ia ao no tātou o iai. Ia le ngaka i koe siaki le tātou whaatuatua, ia ai toi tilo i foi, po o sao le tātou whaatuatua, ele o whaapea o tala noa le tātou ma tā upu whaapea o whaalea o ngā ina tatu tonunga, no. Amen, whaafetai i le atua moa tātou e kālesia, mo tātou tatu tonunga. Ele o whaalea o ngā ina le tātou pāpostari. Le o le tātou a onga tuspa ia. Le lava te a onga o ile tuspa ia. Na e alua le o te lotu i lau lotu. I lau tali tonunga. Amen. Ai awana i ngalo. So se tali tonunga i le whaavahina i lunga le tuspa ia. E se. Amen. So se tali tonunga i le whaavahea i lunga le fionga pa ia le atua. Ia o sirilo o ese mal tatununga na a foi nei tatununga e ia wai kere ma ko ngunga ia pe o le foi la vaenga ia ta puai la Koran la foi musalemi la tu te le fa nga ina tu spa ia foi e fa longo mai o te musalemi ia fa longo pe tatu mta upu se e lo ai le upu moni amen o le la tatu no foi mai o le fa tua o le whaalango le i mea ua whaamoe i ai. O le mautinoa le o mea le o vaaia. O le winga le o le whaatua po o le winga po le definition le o le faith to tono le tuspa ia. E iai tu maanga tātou e kālesia ma tātou talitonunga na tātou atu o lai whai. Te lo whai atu e leanga. Okay? Whaalongo i e malama e ute whaalongo e te whinau. Wai le statou me mo i pia tātou whinau. Amen. Vi ele tua. So, o le e tele taimi. Ia e ile si lo matua, e ko orua langa whanga, waso umala. A o la iti ta ia e fo le whana o lo matua leo le 5 ma le 2 tausanga. E va aia lo matua leo, ia va aia le whana o lo matua, e kango lo so se keimia e kao lo makua le moa, e kango lo makua ka kipi e se vao le moa, a verola ia kao. Ina ua oifo ua matutua la umaita inga ia se meo le, o la ua, ta i luas fulu ala tausanga. So se kaimia wa koe la kou moa, e umalonga whai lo makua le moa, ka o lo makua ka kipi, e se vau le moa, e avero le moa kau. Ina ua whai tai tō lua la umeka inga ia, wo whai la ue, whai la ue tai tō lua. Alaku, wa peo se tū ma se anga. Wo whai la ua ia, so se kaimia e kau ai le moa, ka ngofilo maka inga i ka kipi vau le moa. Ma kau, pe fia moa, pe wha moa, e umai ka kipi umaku ukong le apa ave kau. Whiola i fo ile whanau wala au maita inga i whanau o lo matua, lo i grandchildren o lo matua, o la e o lasi lo matua. O lo matua vai loa. O la sa i fuasi no, ka un mako ngu ua. Ki o ka un sa fionga se si hika se si. Whapereangi lo mako whapengan mako ngu, o lo makua vai loa la, lo makua mako ngu. Nei lo kala ula. O lo matua la, wa matutua nei la na whanau. O lea lau o whai mamasani, so se keimea ka haole moa ka kipi vai. Wola i foi la whanau o lo matua. O la fu e whai le mea na, wa amata foi la, whesini lota meti. I whanau o lo matua leo whai whanau. O whai ei, vai. O lea le mea le inga kipi e se vai le moa, pe a o le keimea kukai. Ale mea so se keimea kipi e la foi, keimea kukai le moa, kipi a vai le moa. A wha mai le tala ala umeta inga ia. Ma kere i loa. O ma va ai mea o mala iki e kipi e mama vai o le moa ai le a foi ai le kukanga ka ilo pele anga vai o moa ai e papala vai o le moa ele ilo pe suka vai o le moa ele ilo pe ngungu vai o le moa e ma foi ka kipi era vai pa me la ilo vai ngai e a foi ma te vai ia o tango ia mama fai fa pena le moa fai mai lo la io le tala ai foi me kai ngai e vai le la vili mama se i vili mua mama po le pe ai sale me ala i onga kipi vai o le moa ia ona kao i rola ia. Vili lo si lo makua. Vili aku si lo makua la anu le pinko. Vili aku lo makua la fa la aku la fa le pinko lo makua. No wala me ke fa la me le omi le pinko. Ma no ko le ngo vili aku le fesini me ka meki. Ale fo ke fielo. Pe ai se ale me ale nge kango kipi va le mo ya sola. Ai kuka o le fo kango ia kipi va le mo ai kuka. Le la fisi me ka meki pra se ale me ale nge kango kipi va le mo ai kuka. E se me le anga i va le mo. E fa mai le tala lo matua. Le ai o le manga ia i o va le mo.
ai ala ngo kango ka kipi o ngai lai kikir ka ko nga umu ila aso ele mafainga kao a ko le mo ele o fiele mo a ko skama i o nga umu wa me ngai ka kipi va le mo ai kao o ngai lai kikir ka ko nga umu ai a fai o ngai ke le na o nga umu ia kao uma le mo le manga ia yo va le mo ia ole o nga la tala e pe fa pe na fo ila tali tonunga ile vai tau le nei e tele tu maanga tātou te o atu i to tonu e kalesia ma tātou tatonunga o lae fai e au noa mo so tātou i lolo na mafuanga. Tu sana tātou atu le au wala le lae fai ai o taulanga leo lea o me laku foi oi o le mea le tasi te fai o tele o fai atu la o no le system laua umono tu ufatasia e lima taita ia i foi le which is good o tele o fai atu le anga a le winga o lau tala o leo o si itia le ngalue o le nganga o le atua ai ua faa lea o ngā ina e le system le anointing walu watu si wala walu watu le fai fe au po se au na le tua walu waku fo le ma se fa unga ala fo waku mau wale le tu ma le anga le o uma ona le o uma na fausia e au ngata ma wale o mafaila na to nga lue ai le nganga o le tua wa fiu e pe o le ono le wa matua I mautu wale tu ma le anga le o ma sani tangata e tatou te o atula o tatou to e o uma I lalo le system le malo tatou le lo na mafuanga a fai wa ke le lau o ngā umu, kau a koa le mo, o le maanga ia o vai o le mo, pe a kau ngi, ia, o le maanga ia, ai, aua le koe ki pia vai o le mo, wa le tere lau teimi nei, o le alava, wola ifo tātou whanau, o whanau o tātou whanau, o le mea ana tātou whai le amatanga, o la lava iai, e le o toi tupu ala, o na whai la ia pe o se tūm, e pe se anga nuu, mene, o le ala ua o tātou te tala noa nele tuspa ia. Ai o makua I le fia le skangaka ingo wa ufa yaku voi lele. O mo meo kala kuu, o mo meo kala whaake mongi. Ai sea, ona I to tono le la tau fo I setting ma la tau system. O la fo ua whao ngā ai tala tuu ma tala le vavau ma fo ma tala ia. Which is whaasaina le tuspa ia. Uma tātou ua whaasino atu. E whaasaa le tuspa ia. Ai, o inalo wa ave ese le faatuatuanga o tangata I le upu ai pei wa tutusale wa pe wa kukusale upu le atua ma le fangongo e pei se fangongo fo le wanga o se kala ke faalongo ai wole o to yaiso no winga e sea ona fo I lo tatou o langa atoa e fa makala maile fai tau maltus pa ia fai kau mai markala ku o Samoa o nga au maila I o le o onga o su I faatasi le lua lea e pei e tutusale le upu le atua ma tala tu Tau te iloa o le upo le atua na inspire from his spirit, mai le anganga o le atua. A o tala tuu o mea na au mai anganga le anga. Lea la ua tuu whaatasi nei le anganga o le atua ma le anganga o le anga e su e mai le fe au. E le ai e le ngāru rue whaatasi o le upo le atua. The Bible says, the word of God is settled in heaven. For mai ua whaatu ma wina lana upu I le langi. Amen. A ngā lue le atua, e ngā lue le atua I le lana upu. Po le ala le tātou woi sa sae mo le tātou woi si sifo. Pau a le o le whaavai moni o le upu a le atua. Amen. O le upu le whaavai ai, so se o ngā lai tau na whaavai le upu a le atua. O le fia fila le nei, o te fia tala noa. I le a fionga ia le atua. Ina ia Faatuatua. Fo meta tu spa ia faatuatua le faalangolango lea I mea ua faamoemoe I ai. O le mautinoa leo mea e le o vaaia. I te tono le tusia Efeso. Amen. Hallelujah. Efeso lona mta upu mua, fe upu e tolu fo mai. Ia faafetaia le atua o le tama o le tātou li o Iesu Keriso. O le ua. Whaamanuia mai ia I tātou I mea umalava e manuia ai I la le anganga I mea o le langi ona o Keriso. Amen. Tāhua le whasifoi tau lea. Le la wha tāhua le fiafira nei. Ona o Keriso. Amen.
ua whauru tala ina le tātou ma tā upu i le neia fiafi fo i lea e tātou te tala noa ai. Faatuatua ile feagaiga iā Keriso. The covenant in Christ. Po o le feagaiga lea iā Keriso. Amen. O le tusi pa i o feagaiga. O le feagaiga tuai ma le feagaiga fou, o le feagaiga fou o le feagaiga iā Keriso. O manuia o lea tua, o la iā Keriso, te mana ia te oe, awana i toi se e se la whiawhira nei te oe misia le nei whi au tā ua, e hao ngā mo oe malau sāvalinga wha le whaatua. O le mero te uina, o le whiangainga, o le contract, tusa, o mea tau ngā ruenga, so tangata whai ngā ruenga, e alu te whai ngā ruenga, e tu mai a te oe lau whiangainga po lau contract, o le whiangainga le nā, o lo i to tonu lau job description, po lo i to tonu lau ngā ruenga e whaatino. O to tonu lau i, o te whaingoa ina tusa o lau tusi pa, e pe fo linga i lau ngā ruenga, e pe o lau tusi ta i ala le nā. E watu la ele company a te o le contract po o le whiangainga. O le whiangainga le nā, o lau i to tonu ia lea foi, ia lautotongi o laua agree, ei le whare ngā ruenga whaapea, ia o le atotongi oe, o lautotongi o le tausanga e tolus furu afe le tausanga. Lea ua wha mautu wina i te tonu o le pepa, ua tu sia. Lea ua tolus furu i le tausanga, tolus furu afe le tausanga lautotongi. O lau ngā ruenga lai whaapea, o lau ngā ruenga mua, e a mata oe le tu lai e valu, o mai le wha. O lau ngā ruenga o le cleaner, po o le tangata te pena whale, ia mariteu whanua. Tu sala lau a vatu ia lau job description fo i le whaamatala toi lau ngā ruenga. Lea lau agree the company, e iai a ona e mai, se furu aso mai, ia se furu fo i aso malolo with full pay. Lau a vatu umai tutonu, e whaamatala lai i. O lai ei fo i whaamanuianga company, e iai le me te entitled ai, e le me te le entitled ai, e whaamatala uma atu i le whiangainga. O le whiangainga lea, o le whiangainga a oe ma le company. O le toa tele o nei o tātou tangata ia wata iloa fo i ta ia, la ko ke le whai kaua ngai me o whiangainga. Pa wale mea ia mo se ngā ruenga. Ai a o longa mai ngā ruenga, ke ia lewa koe complain fa mai, ke rei agree le mea lea. Le ai, e sa o te rei agree ai, o te iloa lai tutonu le whiangainga, ai te rei whai tau ai. Ona e koe luaku la ia e te whai tau. Oi, wewa ai, angai lo au ke le whai ngā ruenga ai. Se wa ai o le mai kong, o lai tutonu o kong kalake me te mana oi, mani me te le mana oi. Peitai, e le i whai tau ai, o le contract, le agreement. O le tuspaia, o le upu lea tua, e lua whiangainga le i tutonu. Amene. O le whiangainga tuai, ma le whiangainga fou. Amene. Ne la tātou tanor whaatuatua, o le a le whiangainga e tuu iai lo tātou whaatuatuanga. Ona, o manuia a o nei na te i ua a vatu le agreement lea. Te o a vatu le agreement e ono se laulo tutongi le vaiaso. Every week e ono se laulo tutongi a te whaingaruenga le valu, uma i le wha, 5 aso le vaiaso. Ai a whai ke ua whaingaruenga, ai uma i fonga e a fo ino le mea. Uma i fonga i le vaiaso, ai mailo tutongi na o se lau 5 sefulu. Se lau 5 sefulu lo tutongi, leo ke whaingaruenga i le wha i le 5, i le o toa mai. O no futu fesiri no la ia. Ai se ale mea wala inga le kokongi o le kampangi. O lai no walu e fi nau la umata upu. Amene. O no walu la ima ave le mea lea. O la kula o fai le pure, vai. Ngo wa onga voi. Mo kako kalanga le fai. Vai, ile ai o le vale a onga le vale le. Vai ngo wa onga kuri fai o lo kamai le a onga. He lua kula ia male fea ngai ngo le mea nga agree na saingi. A vero la i fai e vai, o le whiangainga lea, o le fai mai i, wha i le 5, o lea ea. E te tauna maua lo tongi e ono se lau tāla. O le mai na o se lau 5 sefulu. O le whiangainga la, e te whao ngā ina e te whi nau ai. You fight your case according to the agreement.
E le mawhai ona e le whinau lau keis, e au no maso whapea, le o kei loa e ka kauanga mai no, a whai e le iai se pepa po se evidence, po se agreement, e le ai ma se winga o lau whiangainga. Le o kei loa o i Samoa, e o i ka miki o malama i mo meo o whaamasingonga, i whainga whaamasingonga i ngā whai nei, ea, o le tele i o mata upu, ai na whinau alo ia according to the agreement, ia po o le constitution, po le tū la fono, mea lana tū sia. E le o whinau ni mea e le o te tonu o le pepa. O lai whinau fo mai, e tu sai male, mea o tu sia, the agreement po le constitution, po le tū la fono, po le agreement. O le mele, e whaape nā la o na work le mea ta o le government, e mara whainga malo. So se whainga malo lava, e iai ala tō wa agreement, ia po la tū whiangainga. Le mea o le mau whiangainga le saingi ngei. Amen. O le atua ma oi, e whai fo le lua whiangainga. E ei le lua whiangainga ma le atua. Le lua whiangainga na, o loo tū sia o mai tutonu i le whiangainga le atua ma oi. O manuia o mao le atua, o loo tū sia i tutonu i. E iai la le mea ta o le whiangainga fau, the new covenant. The new covenant, lewa umana whai e le atua po o le whiangainga leo, le tātou te pepese o le whiangainga fau. O le whiangainga le na whai e le atua mo oe mo au e ala ia Iesu. E iei le whiangainga tuai. Amene. Le sa iei le tū la fono. Whiangainga umana le na whiola i tangata le whiangainga tuai. Lana ola la tau i le whiangainga o le tū la fono. Hoe mau. O le iei le whiangainga fau. Amene. Hallelujah. Se i. Tato atu mua i le lua korinito. Mua korinito. Fai upu mua. Hallelujah. Just bear with me, guys. Iesu o tātou fai upu le Hallelujah. Okay, se o te su tatu fai upu. Amen. O le whiangainga le atua o mua koe ni tōna mta upu sfuma le. Sorry guys. Sumatasi. Fai upu e lua lima. Amen. O le whiangainga lea, pe ona ta ua mua le whiangainga fau, ma le whiangainga tuai. So se teime e whai ele whiangainga, ia o telo teimi o le whainga o whiangainga wha le malo, ma wha le whainga luenga e saini e saini contract, pe e saini fo ile na mai o na saini la i e wha mautu wai. I le whaina o le whiangainga le atua, ma o whiangainga tuai a whai le whiangainga e wha malingi le toto. Amen. E wha malingi ele toto, sa iela le meta o le whiangainga tuai, o le whiangainga fau la lea. O le whiangainga lea na wha malingi ina, pena a wha malingi na ile toto Iesu, wha mai la ia, o le tusile momoko ni to sumatas wha upelua lima, wha mai, ua ia wha apea foi i le ipu ina ua o na aai, ua wha apea atu, o le ipu le nei o le whiangainga fau lea i lo utoto. Le tātou te whai ele wha manatunga, o le toto Iesu, o le whiangainga fau, new covenant. Is a new covenant. Sa iei le whiangainga tuai, o le whiangainga fau la leo tātou iai. Amen. Ile mua koe ni tolo na lua koe ni tolo na mta upu e lima. Foi upu sfuma fitu. Foi maritala tuspa ia.
O le nei a whai o ia ke riso se tasi. O le tangata fauia, ua mawai mea tuai, whaauta, ua whaafauina mea uma. Tangata ia ke riso, tangata o le whengainga lea. A whai o leo wa e le whengainga lea, e leo tangata uma o lātou talia le whengainga lea. E leo tangata uma, e leo tangata lo lotu uma, ko akele o kangaka lo loku lātou te leo talia le whengainga. E to a telefoi, tangata lo lotu, lātou te le o iloa le manuia o le whengainga, lātou te le o iloa le mea lai tonu o le contract, po le mea lai tonu o le whengainga, o a manuia o le atua, le tonu o le whengainga lea. Amene. O ani mea o iei tonu o le whengainga lea. Whengainga lea le atua o i le mea mafuai o na tāua, le ao a oina, ma le launga ina, ma le whaasino I tangata, po o a fola folanga, ma manuia o le atua le tonu I. Amen. E tā ua le whaasino I tangata, po o a manuia o le atua le tonu o le whengainga lea. Tō mua I se I tātou whaita, ua le vaenga lea e tātou tele I o. O le whengainga lea, o le whengainga tuai ma le whengainga fo, wa iei fola folanga o ma le atua o lau tamau a inga, o le manuia o lau whanau, o le manuia o lau urunga lii, o le manuia o lau pisnisi, o le manuia o lau tino, o mea o malava, o loo I totonu o I. Everything it's in here. O ai e te mauai, o le ale whengainga e te mauai lau tausi o le tū la fono, e te mauai lau usita ia o mea le tū la fono, pe e te mauai lau Faatuatua ia ke riso. Le whengainga le na mai Iesu wa sui le whengainga. Amene. Tato atu tonu I le tusi lea mua koe ni tolo na mata upu mua. Amen. Tato mata fai tau mo fai upu sumar fitu foi mai. A waele a wina mai au e ke riso e papatiso a ia fola atu le tala lilei e le o le poto I upu ina ne I faale au ngā ina le sa tauro ke riso. A wā o le mata upu I le sa tauro. Sorry, that's not the right scripture, sorry. Mua. Lua koe ni tō mata upu mua. Fai upu sifun male valu wha so le alo fai mai. Ai wha maoni le atua. Sa le ioe ma le ai la mātou upu ia te outou. Awa o le alo o le atua o Iesu Keriso. O le na tala ina atu ia te outou e I mātou. O au ma Siluano ma Timoteo sa le ioe ma le aia, a ua ioe ia te ia. A wā o mea uma ua fola ina e le atua. Totonu le tusi lea. Laitara nor foi upu lea. Foi mai. A wā o mea uma ua fola ina e le atua. It's in here. Ua ioe ia te ia. Ua a mene fo'i ia te ia e iu atu I le vi inga I le atua ona o I mātou. O le whaatu mawina fo'i I mātou whaatasi ma outou ia ke riso mana whaauina I tātou o le atua lea. O le ua whaamau whailonga ina mai I tātou ma ua fo ina mai le whaamahoni o le anganga I o tātou loto. Si o tātou atu e whaita, one of my favorite translation I le whai upu lea. O le Amplify version. Whai mai le Amplify version. As surely as God is trustworthy and faithful and means what he says. Our speech and message to you have not been yes that might means no. For the Son of God, Christ Jesus, the Messiah, who has been preached among you by us, by myself, Silvanus, and Timothy, was not yes and no, but in him it is always the divine yes.
O le tala noa le tuspa ia opolo misi uma le atua po o ana folofolanga. Mea uma lo malolonga everything. E te le maua mai sesi mea. O le fai mai manino le tuspa ia. Fai mai always the divine yes. E le eise mea ta o se no. Ana e tala noa le tuspa ia i lunga atu. Amen. O nai tala noa i lunga atu. Fai mai tala tatu e fai tau te isi le fai upu i lunga. Fai mai, as surely as God is trustworthy and faithful and means what he say. O na fai tala le atua. A foi. O lai a foi. O lai ele iaise si mea foi le pe kau iaise hidden agenda o le atua. Le ai o la lave mine le atua na tala. Le alai tala noa le tuspa ia. Fai mai la ia. Our speech and message to you have not been yes. That might means no. Ele aise mea tau se whaalata i le upo le atua. Whaatita inga peo le mea lea whapea. Whaamalolo e le atua o mai. Fo mai keiloa. Peia e le whaamalolo inga e le akua o mai. Wa o le tele nao tala tangata. Fo mai o le whaamalolo ngā le atua mo oe ai le mo oe. Sometimes a yes, sometimes no. A le tano mertuspa ia. Fo mai e le whaape nā la le upo le atua. Ele sometimes work, sometimes ele work. Amen. O lea ana te whai tau mai ai. Ele o whai mai le tuspa ia. Sometimes e heal, sometimes e le heal. Te umaka ko e whai pe se ai le heal lai. Amen. A le upo tuspa ia. Lai mato i maninoa. For my sometimes, for my la ia. For my our speech and message to you have not been yes. That might means no. For my la ia. For the Son of God, Christ Jesus, the Messiah, who has been preached among you by us, by myself, Silvanus, and Timothy, was not yes and no. Ele engi me ka u la unga kurkala leia ke o le atua fa malolo mai. Ai ko wa kulu sila unga foi mai ia o finga ngalo nga le akua ke o ke lo mai nga. No. Ele se me ta o foi mai fa malolo. Ai ko wa ko mlesi me ele malolo. No. It's not yes and no. Tasi ale tadi. O le fina ngalo le atua. Amen. Amen. In Christ. For my always the divine yes. It's a big yes. Amen. In Christ, healing is a big yes. Forgiveness, it's a big yes. Ole ke le yo le yes le na. There's no shadow of no. Le ise mea ka use. For my kind of no. Ole fina ngalo le atua. A yes. For my la ia. For as many as are the promises of God, they all find their yes. For as many as are the promises of God, le tusi lea, la iai o ma fola folanga lea tua, o lana whiangainga. For mai le tara apostolo, they all find their yes. E ioe uma. E ioe iake riso. Everything, all the promises from the Old Testament to the New Testament, they are all yes in Christ. They all find their yes answer in Him, Christ. For this reason, we also utter the Amen, so be it. Amen, so be it. For this reason, we also utter the Amen, or so be it, to God through Him in His person and by His agency to the glory of God. Amen. O le whiangainga la iake riso. Hallelujah. O mea oma. E te maua I lo faatuatua iake riso. Me mua ke maua iake riso le ola e whaavavau. E te maua iake riso o I ke kalia lo Iesu saingi fo ila I o lo whiangainga o oe le kali o le atua. Ke fiu e le whaapea wai mai nisio tātou umo whanau le atua le ai. Ele o tātou uma ni whanau le atua. O tō umana tua le tala Iesu le na whaile au vahenga fo I le whamai o le tō ta male ti Apollo. Remember?
Neno atu au Fariseo fa mai tala Iesu o tau tamariti Apolo na pepelo mea o ia mai le amatanga. Lo no winga ele o se fa na wale atua la fa ye Iesu. E sao na feolo le ola le atua ele o se fa na wale atua o le fa na wale ti Apolo. O tangata uma fo ila some families o tatou a fo neti tonu se ainga a tonu o lai tonu o la tali fina mala tali o le atua la fo mai skanga ko fa nga o ki Apolo. You know? Ia e pe ka ki ngalo kala e sao. Amen. Hallelujah. O le mele le o le tali o le atua mala fina o le atua. Amen. O le fea ngainga la. Amen. Ile upu lea. Oh man. O ia te tauna I loai. How precious the word of God. E ese le tāua o le fea ngainga lea po le contract. Lea lea tua. Ma oi. E ala I le toto Iesu. Lena sainia I le fea ngainga lea. O le aso na e talia Iesu a vea ma li I mawhaola. O le aso le nganga Yesa I loa lea tua. I polo misi ma lea tua. Oh, the promise. Le fai mailana upu. For this reason we also utter the Amen, so be it to God through him in his person and by his agency to the glory of God. But it is God who confirms and makes us steadfast and establish us in joint fellowship with you in Christ, and has consecrated and anointed us, enduing us with the gifts of the Holy Spirit. Wa au mai maleanganga pa ia e wha mautu ia pe a seal us. Amen. Hallelujah. He has also appropriated and knowledge us as his by putting his seal upon us and giving us his Holy Spirit in our hearts has a security deposit and guarantee of the fulfillment of his promise. Amen. Tu so wa uma ona deposit le tu o lona nganga pa ia o le wa fa mautu wailo no foanga I le langi ke lo le kai mi fo I le ai wa fa pio le hola fa pio o to le to te fa nga ina le hol I se mea fo I le o le ala o le teimi e ko ke oka e ko ke ako e fa kongu le hol fo I le fa mai lo la vaanga na deposit mua le a mai le deposit e ta ofi le aso le ta ofi no foanga le ona tango lola ia o oe avele tupe deposit ai. O laua mauti no ai. O ai lava la nisi tangata e o atu e mana o e whao ngā le aso lea. E le mawhai ona toe tango whila o vanga ngā oka e ese ha. Ona o lai available e ona ele o toe available le aso. O laua umana deposit po ua umana tā ofi. Amene. O lou no foanga I le langi. O le anganga pa ia le totonu ia te oe. O laua deposit ai le manuia leo le atua. O leo ta o fia ai le manuia leo le atua. Po le manuia lea o oe ona. It is deposit. Amene. O lea laua ta o fia le nganga pa ia o oe ona. O le tele I moana atoina. Te imuka kwa kwa vaipi whawhenga I moanga. Amen. A o laua uma ona wha mautu o mea ia whakaika inga. O le aso ana e talia I na ai Iesu e vea maari in whaola sau lea nganga pa I e te tonu ia te oe o ke meki ia ona wha mautu o I le no, o le tu a toa lea o I o kevene o nga uma mea I e kukongo le ku lea o lewa wha mautu ina o au e ona le manuia I Amen. Tu sala o le anganga pa ia le o le anganga pa ia na tatou maua ino o tatou maua Iesu Keriso. Amen. Lofu foi mai, he has also appropriated and acknowledged us as his whole, as his by putting his seal upon us and giving us his Holy Spirit in our hearts has security deposit and guarantee of the fulfillment of his promise. Amen. Tu so leo wa deposit po wa wha mautu po wa tau fi ai I tātou. O tātou e ona manuia ia. E leo I manuia lau langi. Alai manuia lau langi. Ao lau oi. O tātou e ona. It's ours. Healing is ours. O le mea lofa lea tua ia te tātou. Amen. Prosperity is ours. Fumena whamativa ina o ia whatamau aina ina I tātou. O isi keimi a ka uku prosperity pe e ka lesi kangaka.
to be honest, e ka ngaka religious mind foi lele. E pe a whaalongo la unga se whaiwhi au, a wa iu kua manguia, mai se whaiwhi au foi lele pola, u se whaiwhi au nang ka vale manga e mai ia vai. Pa wala me manga, e whaiwhi au o kupea, we vai ka vale whewa ye. Ola e wha manguia ile ko, ia ale manguia se whaiwhi au ola, whai langa ia ngā ruenga lai, ka la ir ka la lei. Pa, without a doubt, ola foi e ka ngaka ola, they preach money out of your pocket. But that doesn't have ese ile true fa i ole upo lea tua. Ola ia foi manuia o lea tua ia pure blessings from the Lord. Ile obey o tangata ile upu. Go back to the contract. Ole thea ngingala. O i. Ola ia ia le job description o lo faith. Whaafewhea na whaamatala ina lo whaatuatua whaafewhea na e maua le malo longa mai lea tua. O lea lau whaamatala me le tuspa ia, le au wala e te mawai. A e halu rei tutono lau contract, whai ngā ruenga, whaatuatua. Whawhewhea ngā o maua na whaamalolonga. O whai kauroa o na whaalavalava o maloloa, o whaatuatua, o whaanangolango le whaamoemoe, le mautino leo mea leo vaia, o kere o whaamoemoe o feelings eka. Le au ke whaalongo ko le ki ngā mele mea le alu ki whaakukua lea tua, so we are not walk by feelings, is walk by faith. Amen. Ki ngā alai faitha. Because o le faithful whaalangolango o le whaamoemoe o le mautino o mea leo vaia. Amen. O lea la, o le tonu i le tatou contract. A o lai na whina ulau mataha upu i luma o lea tua. Amen. Pe ua e sau te tatalo i luma o lea tua. Lea tua. Pea la le ua e wa ki ngā lo vai la ile ma isua. Po ki ngā lo vai fo lele. Po kau le ngungu wa. Ua e sau lea tua. Lea tua. Holo vai ua mau e le ngungu. Wa sui malo leo voi lele. Lea tua. Ue ka mwhai whapa ia voi lele. A whai e umane le ilau te talo i te leo whaatua ai. E le kari lea tua. Ono le upua le tuspa ia. Whamai so se mea e whai e au noa ma le whaatua o le angasala. Ai a whai e te halu i lea tua lai te whaatua e le feagaiga. Lea tua. O lau upu le whai mai whaapea. O le feagaiga lea. A o ia ke riso. Whamai le tala tuspa ia le tusia Roma. Whamai e le aise mea, nothing. Le aise mea ma whai ona avesea oe mahau mai le alofa o le atua ia ke riso. In Christ. E le aise mea ma whai na avesea oe mai lo na alofa ia ke riso. E uiu fo ia ke riso. So everything is in a contract with Christ. With the covenant with Christ. O ke riso la, o le ki a toa lea o le tātou whaatuatuanga. It's sad, ai toa tele tangata, la to tele o iloa manuia o le tuspa ia. Ai a e mana o i manuia o le tuspa ia. Whai au wala lai whai mai le tuspa ia. Au e te whai ai au wala ua masani ai, poni tū manianga. Whai le au wala lai whai mai le tuspa ia. O le feagaiga lea. Amen. O le feagaiga lea a lea tua. O loo iai umai i. Whamatala tuspa ia o se o ia ke riso in Christ. Whamai he's a new creature. O ia o le tangata fau. O oe lau le tangata fau ia ke riso. Ua maua e oe le polo misi lea. Whamai le tala tuspa ia. Everything is yes and amen in Christ. Ele ai, so se polo misi a lea tua. A e, o lea tui lea tua i le. I lau mau a inga. Whai au wala lai whaasino me tuspa i e te mo ta mau a inga o lau whaatua contract a. Peo whai atu. O le whenga e pei o le whainga o le a fo ino mea. O le tūlanga fo i lele o lau contract. E a vatu lau job description e te alu whaatino o na totongi leo oe. E te maua le taui. Pe a whaatino lau ngā ruenga. Whaape nā fo ila le tuspa ia. To a tele tangata e fia manuia. O mai loa quote le whai upu fo ilele. Le whai mai for God will supply all of our needs according to his riches in Christ Jesus. Ai la to tele i whai al ngā ruenga. Amen. Hallelujah. Ai o le wha matala le i. O manuia o le atua. E te whai a wala lefa me le tuspa ia. Au te whai a inisi a wala. A o leo e whai tau mai i. O the promise.
ele se promise yes le atua ile promise lea ke ole atu le tupe kali le atua yes ko ole aku yes le ale me ai ole aku ma ile fo mai fo mele atua no le ai fo metale tu spa ia ole ale tali yes fo yeah a kongu ke ofa mai Kevin that's too good to be true yes it's too good to be true onga ele o le tondu spa ia it's in a Bible o tātou umala e mafua ona le tali le atua ona tātou te le o whaia e tusa maala o le tuspaia tusi lalu meanga one of the reason alai ona le tali le atua ona tātou te le o whaia e tusa maala ma awala lai wha asino mai le mea te whaia te mawai o le upo le tuspaia le whai upu le wha mai for my God will supply all of my needs according to his riches in Christ Jesus. Kere kaka fia o e quoted whai upu na when it comes to prosperity. Ai la tau te le i whaatino ina le vaenga lai runga atu. Tau fwela le Filipina. Vatu se whaate te inga. I tutono le Filipi e a foi. E wha. Whai upu se fuma le iwa ma lua se fonu. Whai upu e se fulu iwa ma lua se fonu fo mai. A o loo atua na he lanu moana piko ilalo whai upu lua re pito ilalo na he lanu moana ma lanu mea mata fo mai. A o loo atua e wha atoa e ia te outou mea umai matiti vai outou e tusa ma le whaulai o lona vi inga i a Keriso. Le konkalaki i a Keriso. All the blessings in Christ. Fo mai na ia ile atua o tātou lava ta maa le vi inga e whaavau lava. Amene. To tele la tangata. He oro le mea lea. Fo mai whamangia mai le atua quoted whai upu lea. Ona whiu le whaatali le tali o le whai upu. E mafua na le maua le tali, ona tele i whaia ngā ruenga o le whai upu. Alu fwoi lai lunga atu. O lunga atu, fwoi mai le tala apolo, ua owi loa le mativa usuma lua, ua owi loa le mativa, ua owi loa fwoi le mau oa, oi mea umalava o te iai, ma mea uma eo o ia te au, ua oa o ina iau, ia o ma ona ma o fia ai, ia whaula i mai mea ma ia o nge mea. O te mawhaia mea umalava i le whaamalusi mai o ke riso ia te au. Ae, hui lava i lea, na outou whaalongo le amatanga o tala apolo, le tala noa le ia Filipi fo mai, ai hui lava i lea na outou anga le lei, ina ua outou walo lofa mai ilo upua ngā. Ua outou ilo foi, outou Filipi o le amatanga o le tala le lei, ina ua o walu watu nai me katonio, e le aise e kalesia na lofa mai ai i a te hau, i le mata upu o le fōai, mai ma le talia o mea, na o outou lava. O le tala noa Paulo, mai le terminalo o i Makedonia, lei mase e kalesia na fesoa soani, e avese fesoa soani tupe mani mea o ia Paulo e lango i le alua Paulo. Foi mai la ia, a wā foi a o i Tesalonia au, no outou a vatu mea na o mativa ai, ua atu tasi, ma le atu lua foi. Na ave mea na poa, e ropo ngi lava, poa lava ni foa i na ave iai. Fo mai la ia, e le ina ua o sa ili se mea lofa, a o te sa ili le fua e a tili ai, ona ta ule leia ai o tou, a ua ia te au mea uma, ua tele lava, ua atoa mea ia te au, ina ua maua e au mai ia Epapheroti, o mea mai a te o tou, o mea manongi le lei, o le taulanga e talia maalia i le ali. Fai mailo ma Paulo, a o lo ua tua e wha atoa e ia te outou mea ume matiti vai outou e tusa ma le whaulai o lona vi inga ia ke riso. To a tele tangata ke risiano e o tau loto whai upu lea ai musu e whaile ngā ruenga lai lunga atu. Faith without work is dead. Ona o lewa e Faatuatua ile upu ai tele i whaile ngā ruenga lai lunga atu e mafuaina e maua le result o le faith. Wa e a matalana e loa. When it comes to scriptures, ta tauna e haru fai taule context o tusi, o le ale mea lai fai mele tuspa ia, o le ale au wala le tuspa ia. E le ma fai launa e si ia ma fai upos e a foi, sumatasi, o sfumariva, a o lo ua tua e fa ato e tau mea, ai makua e ai ua le ima se me ke fia foa ia se tangata. E uma leo langa nge o e kukur fai upuringa, e le kari e ale atua.
A tonu o lona alofa tu no. I'm not saying it tari le tua. Lona alofa tu no ia te oe. You know, he might teach you, you know, a way e ke mau ai le tari. Ai ole a wala le tua. A e mana o manui o le tua. Fai le a wala le. Mo tātou umalava o loo fōai, fai mea maloto fia, ia nisi o lango mai ile mo lātou o loo lango mai le ngāruenga, ia ma nof tatalo mai foi. Because you guys support me and my mission, o lau tatalo le ile atua, a o loo atua, e faa atoa ia te utau mea umatou te mātiti vai, la fatua a mawhai ona o preina, pe mawhai ona o tatalo ina foi upulea, ilunga ia te utau, pe tatalo foi o tau i tangata o loo faa peona, ona o lana o tau whainga ruenga lai lunga atu. Fatu ama whai loa la ona apalai. Ai le wha ape o le ke iau mai ngofo ai le ise mea. Ona upa tus pa ia lulu ma sele. Ia a oso a sele o le menga lulu. E le ise mea ke iau ma sele. Pauli me o sele mai le ma umanga le si a inga. But the Bible's already been clear. O umana wha matala me le tus pa ia o le whenga inga la. A tātou, this is one of the amazing thing. Uma ona whai e lea tua le tātou whenga. E hala ia ke riso in Christ. Le na tātou whai tau nei le tusi le na whai mea nei. Whai mai o mea all the promise. Amen. Say all. Whatai tae me tau. All the promises is yes and amen in Christ. Amen. O e lei mase mea ka lei mase promisi no. Yeah. Lei mase promisi no. A tonu te wai whai mai Kevin. Ia o so and so la saka kalo ai le malolo ai. Runga winga wale work. Lei e work ale upo le atua. I'm not saying that e pule e a fo ino le mea. You don't know pule ale mea le tono la to loto. You don't know that. Kusa fo ia po le pos kangaka maka ukia fo le fa kua ai ke ua maliu ai le ina tele i maua ia fa manianga le atua. That doesn't mean that's God's will. Amen. Because o le upor tuspa i o la i au wala. Au ane i whaase se ina i tātou i mo meo le. Amen. Ke o whapea, o kamarau Kevin, kwa makau ki a langa la haunga man. O kamarau Kevin, ke vai akala ngoa mai Kevin i. Mai Kevin, ke i se, te ua mai Kevin. I'm not going to speak that of my life, but te ua mai fo le Kevin, ke ua, te ua oti i ngala whangpa. A o whangpa o mo kwa le leia o langa la haunga ma. That doesn't mean that's God's will. E mafua, o nga iei mele o whaia whangpa. E pe kau mafa fo ile. E pe o te iloa. That's the truth. It is the truth. Na le tonu tuspa ia. For mai o ana polo misi uma. E yes in Christ. Ai o te tūtū e fo ilai na. A o le maua, something wrong with my faith. Something wrong with me. Ono le upar tuspa ia fai mai. O lai tara nor tuspa ia I Faatuatua e tolu. No faith, little faith, and a great faith. Amen. Tolu Faatuatua lai tā ua tonu tuspa ia. I lungo le vaana fai mai Iesu for my where is your faith? You know, whai le au so wai. No faith. Ai ei fo I le tangata tonu tuspa ia, lai tā ua tuspa ia, oh little faith. Matala Iesu le tasi o whatalenga, o tau Faatuatua I titi, which means it's small faith. Ai ei le tangata na luatu ia Iesu, e whamatala Iesu le fo centurions, le tai au for my your faith, your great faith, o le Faatuatua, matau tia. Faatuatua le no fo Iesu. I te tonu na le tuspa ia. E iei le mea ta o le common faith le tana no le tusia a Titus. Le tusia Tito. A la fo ila iei ia. Mo le e se Faatuatua. Lona winga. A fai umatua upa tuspa ia ta fight of faith. O le taua I le Faatuatua. E iei le taimi tātou te mamai ai. Tātou te tauina le taua o le Faatuatua. It's a battle. A o lai, you know, sometimes e whaia ina tangata le Kirisiano. E whaia ina no lātou tau o le Faatuatua. O noti no la ia. Die before their time. E mafua la. Ono le tuspa ia. Little faith. Ma le great faith. Lona winga. O la ele I o le faith. Pe o le. Tamatiti fo I lea sa. Vatu. Mantu fo le tamatiti le na. Ai tono mori maua. A luka le sai ai ia le tamana lua tu vatu lona tali foi mai na ave le au so ele malolo
Fa mai a oso le mai a pa ule afi pa ule afi pa ule vai pa ule vai. E mai lili vo ile ia Fa mai tala Iesu, oh little faith. O tou aunga tupulanga le isi faatuatua. O le mea lai whaila utala ina. Ana le whaamalolo ina Iesu tamai titi le na ina le asto ilo. Ma te e ola umil tamai titi. E riro pe ke uoki at the next day. Te a whai ele ia, ele I whaamalolo ina Iesu. Ai ono Iesu o lona faatuatua, o ia o le source of our faith, o ia o tupu anga o tātou faatuatua. Fa mai Iesu lana au so o ona ele hei o stou faatuatua. Alena man tua fole na o mo la so o fa malolo ale ngo mer ko fikus fulu o fa malolo iskanga ai o mer ka makiki le malolo la le se sengo mai which mean o isi mai lang malolo is more faith le fa ko la so ai o mai le malolo le mai ka makiki le ile la ko small faith which mean e pe manga o mi ai la ia tia we mana o mi le great faith no mai e sure to inga le sa fa falan pongi mar talo I think it requires a great faith. Le ese sengo faatuatua. O le ala na whaamalolo Iesu. O le faatuatua. E pe o le maso vo ile le exercise. Ia o so a whaakurma liu ele malolo se uru ina kukalo. E kaunga kalo whaamalolo. Ia tupu faatuatua. I te tonu le tuspa ia. Lai matua I vai le tuspa ia fo mai ia tupu lo tau faatuatua. Faith comes by hearing. For my ia tupu tato faatuatua. E te taurana tupu which means halai titi. Amene. O lo whaalongolongo le upole akua. E ua ngai whaasoro ngā makua. Ke lelo whaakuakua. Wa maka ke lelo whaakuakua. O le teimi fo ilai te whaatino inai. O laua exercise lo faith. Nga e mua e whaakuakua si furka la kali le akua. O ngai whaakuakua lima suka la kali le atua. Se iho ngai whaakuakua I se lau ta la kali le atua. Au ke oso e whaakuakua lima si furka la. Au ile lima afeka la. Ai le I whaakuakua mua si furka la. Ono le upar tuspa ia. Whai mai o le la au te toina. Mua oso ona lau. So ona funga. Ona matua le ona fua. Fatua o mani mea ta o le selenga. Ele ise mea ta o le oso kwa ngai sele ai le I oso se lau. So o le atua ia, e aste polana ia principle, lai whaamatala ina le tuspa ia. O tātou la, sa ili no tātou whaatuatua, let's build our faith. Amen. Whamatala le tuspa ia o polo misi uma le atua, yes and amen in Christ. Amen. Whamatusia e feso ia whaafetaia le atua. O le tama o le tātou wa lii o Iesu Keriso. O le ua whaamanu ia mai ia I tātou I mea uma. I mea uma lava e manu ia ai I la le anganga I mea o I le langi ona o Keriso. O polo misi uma le atua la e le anganga. E te whaatuatua ai. It's all in Christ. E le ai maseisi au wala e ui mei manuia o le atua. O manuia uma o le atua malana feangainga. Ia te oe mahau. O ia na whaia le lenga o I tātou ia Keriso. Amene. O tātou e kākou ke le I maua manuia o le atua mua. Nei mase manuia ang kākou maua. Ai na tātou maua le manuia o no Keriso. Manuia o le tuspa ia. Fatua e maua ia Keriso. Ke maua o na manuia ia Keriso. O le manuia la le nā. Le titono le whiangainga. Le ala ina. Nau le tātou mataha upu ma tātou prokalame. Whai tau a tātou whiangainga. Whai tau le contract. Amene. Whai tau le whiangainga ma le atua ia Keriso. O a manuia o le atua ia te oe. Ia Keriso. O ani mea ua umo na tango le atua tuu I totonu I fo mai ona whaalava ua o tātou malolo ai. A mai lora foi upule nā. Sauro la ia. Ave luma ia Keriso. Tato tu fola I tua le tātou whai o le tātou mata upu. I tua le tusi ia e Peru. O no mata upu si fumartasi. Fumartala le tuspa ia. A o le Faatuatua. O le whaalango lea I mea ua whaamoe I ai. O le mautinoa lea o mea e le o vaaia. Whai maira le whai upu whaperitania. Now faith is the substance. Amene.
is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the evidence. Ole evidence lo faatuatua. So the Bible is the word of God. So faith is the evidence o ie faamautuai. O oe ona polo misi itstonu I. Amen. Hallelujah. O polo misi uma le atua itstonu I. Only faith e confirmai. O oe it belongs to you. Amen. Tato atu ile Amplified version, it says this. Now faith is the assurance, title deed. Ole title deed, ole pepa lea e whaamaunia ai o oe ona se property. Po ole pepa le whaatu la fono ina ai o kevene ona le fale lea. Ole pepa le tusa maritu la fono o aue ona le property lea. So faith is the confirmation, or faith is a title deed, o ia confirmai o lo faatuatua lai le contract in Christ. O laua confirmai o oe it belongs to you. O le toa tele lau tangata. E siri aku ngaka ue ala kou upu ala kou mākua e whai aku ai e whamai e ole upu ala uka maa e whaapea. E siri atu na tāua upu ala tau mātua nai lole upu ala atua. A tono le ale fifiele si lo matua na lau tala na. Pa hei, e tāua atu le upu ala atua nai lo tātou upu. Amen. Truth hurts, but will set us free. Amen. O le upu ale atua, i le sika ngaka e whai aku e whamai upu le pese e whaapea. E karikongu le sika ngaka i upu le pese, ai le karikongu le upu ale atua. E whai atu fo i lista na tā ala fo ia. Ia, pio la le mene na utara noa. Amen. And this is one of the problem. I tu tonu le lua koe ni tonu mta upu e wha. I want to read you this. Le mele ala ina tā ua le toi au mai o le contract. Le uta whai atu ia e loa le lua whea ngainga ma ke riso. Ai aua ne I mix hina le upu ale atua matala o le vavau matala tuu. Amen. Ona o le upu ale astua inspired by his spirit. O tala tuu o tala mai te moni. Tatu whai tau fo le tala lea. O I le na whai ei Paulo ia Timoteo. Fo mai. O le nei. I want you to know o le tusi muli il tato nunga wha tangata. O le tusi muli a lea na tusia e Paulo. Ona maliu rola ia. Fa mai le tala le tuspa ia. O le nei o te matua whai atu ia te oe I luma o le atua ma le ali o Iesu Keriso o le na whaamasino ina o e ola ato me e uoti pe aho o ilona whaali mai malona malo ia e tala I atu le upu ia e wha malo si ona aso e taunga le muai ma ona aso e le taunga le muai ia e wha atonu atu ia e a oa I atu ia e a poa I atu male ono sai uma atoa male a oa o atu. Awa e o iona po la tau te le mawhawhai ai, ona talia o le mata upu e ola ai, le wa tato e vai teimi nei, whai mai, ai tusa ma o la tau lava tu ina nau, la tau te poto ai a o mo I la tau ina ua wheu o la tau talinga, la tau te liliu ese whai upu e lima whai mai, la tau te liliu ese foi o la tau talinga I le upu moni, ai lili watu I tala o le vavau. Mea? Wha mai e o mai le vai teimi nei, la tau te liliu ese foi o la tau talinga I le upumoni. Ai lili watu I tala o le vavau. Le kala I afo, I kako aiku ia le whai mai ngā whaapea I sa moa ma. E liliu, loa liliu wai. Wala unga ina la, e le toa tele tala tuu, mix whaatasi mai male upu ale atua I tua le pule la. O le upu ale atua, o le whea ngainga lea, o tala tu, e lesi kako whea ngainga ngā male atua. O lea la ua, o lea kako me mo me ngā kalaku. Lei masi mea. Ngā le oio ka ngaka I se ori. Pau ala le upu olo, i le whea ngainga e manui ai oi, o le contract lea oi male atua tama. It's in Christ. Lei tonu I blessings. Whai mai la I o le upu tuspa ia,
A o oe, ia whautauta I mea umalava, ia ono sa I mea tinga, ia whaile ngā ruenga o le fola tala lei, ia matua whai uina lau whaiva, a wā o au ua whaamaringi ina nei lo utoto, ua lata ona pō o te aluai. Whaafikai I le atua, koe sau ai lalo malesi fasi mea lea, o koe whaamawhanga I mātou nei ia mau au nā le atua o lo o la unga le tuspa ia. Ma tau ma whai atu I le au vahenga lai, au le whai ale mea lea, ai se alanga ki ngā fo, ia ngai fo le keimi whari o le vahenga ngā. Yeah. But the word of God is a contract. O le feagaiga lea a le atua, ma oe lo nā talii, ia ke riso. Fo mai a wā, o I lato umo talia Iesu Faatuatua ile feagaiga o ia a vatu iai o lea manuia. E ta uai o I o lea, whanau le atua. O lea la, lau fautuanga mo o nea fiafi. Totono tuspa ia. I want you to use and abuse blessings a le atua. Se halu ko kongo le, kele yo blessings a le atua le kong. Wai umang wha mung yanga le ngei, ma kwa au mai e wha o ngā. Au ane I mau o stangata fo ilele, ke whai ngā ruenga I lo o langa a koa, le I masingo I loa, o ko kongo kong kalaki, o le I mea ka uaso malo lo, la iei livi. Alu le kausanga. Wa levanga e fia malo lo, ai ke le loa lai ko kongo I. Nga pele o risko inga ngalu malanga le valeli. Totono o lana afo, I ko kongo langa ticket, o lai I ko kongo langa mea ai, o lai I ko kongo uma mea o lana whainga malanga. Halu lora ka malo alu malanga. Whai ko ka malo, wa ai uma mai ka ngaka I ko kongo lea. I kongo le valeli, o lau o kala ko mea ai. Ai nga o nga iange ngofo I ko kongo le valeli. Ele ai sanga mea ai fisia kur kenge pe mga ose mea, I o le manatul to inga. Ele ai saka kupe. Lau mga kurkua inga, ele isa ukupe whaakau le mea ai, koe kaunga kā mea ai. Malele I loa le toi ina, o laua umanga ko kongi I langa tike lea, le mea ai fua I lunga, wa umanga peiri ko kongo le tike. O lea lau o le valele, se fulu lua I kuranga le valele, kua I fia ai asika malo. Ai oki o whailana whanau fua mai, hoa ula mo kua I o fia ai ale ima se mea ai nga, ngau ai ama kanong whanau, me wale ai runga le valele, mai le isa ukupe. Ai whea korang whanga, we vai lau ticket. Ko kongo lau ticket, lai whai mai, o lai provide ele mi, o lai yei totonu I lau ticket, e te ai fua, o uman totongi. Ai whai mai soro, ke lei loa ngā mea. Ke lei loa la. Whai pēnā fo tātou wola ke risiano. O le toa tele I o tātou. E kākou ke o ai runga le langi. Ka koe aku runga I o e vai kusanga e lakua e mai. Ai whai lea kua, ai whai lea kua, sorry, e saula I ari. E vai kongol puro misinga le whai mai. Ngo usau a melo ki ngā inga I lo umai. E iu wha kule koe ha oi. E kere I kau whai upu ngai wha meo wha lava o e malo lo ai. E kere I loa ka whai upu. Wha mai a, ia umanga ko kongi. Wal wha matana tu spa ia waka kongi ui kongi umanga o kako umai. Mai wa already paid in full umalo wala I leo langa. Everything is being provided. Already being paid in full. And now, o ngai ke misi. Au ala ke complain pa e o runga langi ma e whai lea tua, wa misi ro manguia, no, umanga I kongor kuspa ia, pe kai, o lea lava kako ke ilunga Facebook, whai kau musi pepa, whai kau si mea, ai misi ale upo lea tua, but all the promises, it's in here. O manuia le tutonu I, amene, o lo malo longa le tutonu I, o mea le tutonu I, e whameritara le tuspa ia, everything is yes and amen. Not only yes, but there's no such thing as no. I blessings ale atua. In Christ. E le wha pe, e mata maule atua le wha malo longa, ai ui kupe, no. E maka maule atua I mea uma, wha mai le aise mea tasi, nothing. E ma whaina ave e sea oe, maha umai lea lofo le atua, I a ke riso. Le feagaiga lena wha mai Iesu, o le nei ipu, o le feagaiga fau, New Covenant. O I latou uma o ia ke riso, o oe le te mai moa mai, o le iai lau covenant with Christ, whai kau la lau contract. Whai kau po a blessings a lea tua le ngei, wha o ngā, aua ngei e misia se mea kasi, I e alu rungoi o, ke ola manguia lalu ngei, ai koe manguia le langi. Amen. Fa manuia le tua ia te oe a mata neina Iesu e lana upu ma Faatuatua ile feagaiga ina ia e tuai me e mautu ile upu le tua. His word is settled in heaven. Awana I mixinga lana upu matala o le vavau manisi tala tu mau le upu le tua ma e Faatuatua ona e mau le o manuia o le tua. Fa manuia le tua ia te tatou uma
Tō mafuta mai le tō mātou ta mā, whaafetai mō lau upu, whaafetai mō Iesu Keriso lo mātou, li imo lo mātou whaola, le feagaiga faua e whaia, mo I mātou e ala ia Iesu Keriso, we au mai ai all of your promises is yes and amen in Christ. Wa e whaamanuia mai I mātou, you bless us with all spiritual blessings in Christ. Tama, whaafetai mō lau upu, whaafetai mō au promise mau wholafolanga, I le nei a fiafi au mātou whaalongolongo I lau upu tama, mātou te whaape atu, o le a mātou tau mawhailo mātou wola, e sa ili ia wholafolanga ma whaamanuianga o mea umor feagaiga o e au maia mo I mātou te holai, ina I o mātou maua o manuia, mo mātou maua le ola e whaavau e saunia, ono le suafo Iesu o ole ma wala au tuai nei. Amene, ma amene, ma amene. Vi ia le tua. A tono na ua maua se mahenga mo oe nei a fiafi. Amen. Wa maua se whaamalo si au mo oe le nei a fiafi e ala le I le upua le atua. O lau te talo mo oe au e mafuta mai tātou umalava. Su e uma. A whaio na e te fia maua ni malo longo le tino. Whapio nai mai lo tino. Leila se me mai mau fua lo walu sa ilis foi upu. Alu e su e foi upu kuspa I e whaatau ni malo longa. Ina ia tupu ilo Faatuatua. Put your faith on that contract. I le vahenga na contract. Ona e tu reilu mo le tua whai le tua. God, this is your word. I have faith in this contract. E iei lo Faatuatuanga I le upu lea. Ono le makwa I mangingoa. God, this is your word. Even Moses. Even Abraham. Even David. All these people, they quote the Bible. Na toi tā ngofi whai I le atua ia Mose alu. Ese se o konga whasioki, umakanga ngai start a new nation out of you. E whamele tā la Mose I le atua. Le atua, o le whanau la Abrahamo. Moses remind God his promise. Amen. Lale tali. Ele whasiotia I le atua sea. Because of his word. His word. Love you guys. Le whala koe a makala, unga whakua umangi. Whamanuia le tua ia te o tau. Whaafitai le tua I nei a fiafi na upu. E ora tātou whamahalosi na mo oe. Ia avelo Faatuatua ia tupu. Ia e Faatuatua I le feagaiga. Na whai e le atua. E ala ilo na alo pele o Iesu Keriso. Le upa tuspa ia. All of his promise is yes and amen in Christ. Love you guys. Whamanuia le tua Kevin Ruiva le nei. Alofa tele mo oe. Whasoifua ia. Let your sweet aroma fill my life, fill my life. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh, in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Oh, let your words speak through me. Show me things I've never seen before. And Lord, I'd like to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Make it right. Yeah. They start shining out on me. Let your love shine through me in the night. In the night. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back, dear Lord, where I
to all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. I said soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Anointing